Loeto la ga Tautona Boko kwa Hungary le bolelwa e le sekao sa puso e ikaelelang go tla ka ditlhabololo tse di pharologanyo. Mapodisa a Central mono ga borona a tlhotlhomisa tiragalo ya go itseela dikobo ka dikgoka kwa kgolegelong mono ga borone. Fa ditsela tsotlhe di leba kwa lebaleng legolo la setšhaba phirimaneng eno kwa Joining Galaxy e tla bo ithulagane le security systems mo makgaolakganyeng a Orange FA Cup. Motho dumela nna ke bidiwa Reginald Richardson. Tautona Advocate Duma Boko o gorogile kwa Hungary mo loetong la gagwe la go batlela lefatshe la Botswana babeeletsi go baakanya itsholelo e reketlang. Moemedi wa Botswana kwa Germany John Thomas Dipowe a re loeto leno le supa ka fa puso e tlhoafaletseng go batla megopolo ya go tsisa ditlhabololo ka methale e mešwa. Badumedi makonopikiong gareng ga pelo ya kontinente ya mahatshe a Europa, maharatlhatlha a dikago tsa toropokgolo Budapest a bolela polelo ya maitsetsepelo go ikaga sešwa le tšhaba e humileng ditso. Dikokomoga jaana e le segakolodi sa ka ga lehatshe la Hungary le fetotseng go šheleketla ga maloba go nna katlego ka itsholelo e boitshegang selo se la Botswana le se tsomang. We have established diplomatic relations with Hungary in 1980, but this is the first working visit by head of state from Botswana, and it's a great endeavor for the president to have undertaken this visit, because Hungary is an important partner with Botswana in the sense that it is a big manufacturing base. This is an area that creates a lot of jobs. And as Botswana, we need to benchmark from Hungary to see how best we can cooperate with the Hungarian companies so that we can lure them to be in Botswana. As you all know, we have a serious problem of youth unemployment in Botswana. And therefore, the manufacturing base is one area where we are really lacking as a country. The Hungarian industry is big in the automotive industry, is big in the chemical industry, fertilizer industry, smart technologies, ICT in general, and we can really benefit from these areas. Go goroga mo Hungary lefatshe le le diketekete tsa dikilomitara go tswa kwa gae go supa maikaelelo a puso mo go fetoleng itsholelo ya Botswana. Tautona o tsweledisa mosepele go tsweng kwa Amerika ka ga tlase ga thulaganyo ya puso ya go bopa tshwaragano le mahatshe a ka ithusang ka megopolo le dipeeletso go aga itsholelo ya motia. There will be a business forum where the president will address the Hungarian business community, and this is where the president is going to sell Botswana, sell the Botswana story about the opportunities that Botswana can offer for investors to set up in Botswana. And this is very important. One of the things that the president prioritizes is the diversification of the Botswana economy. By so doing, we'll be able to grow our economy and create more jobs. Tautona Boko se tsa itshegetse tema ebile a supa fa batla diphetogo ka mmetela le go godisa itsholelo mo ngwageng tse tharo. Mekgato e ya go atamela mahatshe a mangwe go solofelwa fa e tla thusa go inola diketekete tsa Batswana mo lehumeng jaaka itsholelo e santse e le mo maibeng. Badumedi Mokonopi, Botswana Television, Budapest, Hungary. a re boele mono gae motho e tswe moeteledipele wa lekalana la Directorate on Corruption and Economic Crime DCEC mme Botlhale Makgakganene a re babegadigang ba na le seabe se se botlhokwa thata jaaka e le ba na le seabe mo go phatlalatseng molaetsa o rurifaditsweng. Mme Makgakganene o buile se mo bokopanong le babegadigang kwa Francistown. Ke di bonyele kalake. Mme Makgakganene o tlhalositse fa lekalana la DCEC le itlama go bereka le babegadikgang go lwantsha phatlalatso ya molaetsa o e seng one, mme ebile a tlhalosa fa tirisano mmogo ya bone le babegadikgang e ka netefatsa gore ditlhotlhomiso di dirwa ka matsetseleko jaaka ba itemogetse koketsego ya borukhutlhi jo bo ileng magoletsa kwa Francistown. In today's world, where fake news can take center stage, as the media
you remain bestowed with a critical role of informing the nation and shaping the public perception. The rapid spread of phatlalatso ya molaetsa o seng one go ile magoletsa mo nakong ya segompieno lo le babega dikgang le na le maikarabelo a go fetisetsa molaetsa o lolameng kwa setšhabeng go botlhokwa gore le tshegetse bobega dikgang jo bo siameng le tsaya maikarabelo a go netefatsa gore molaetsa ke one pele ga le ka o phatlalatsa e kgolo to be diligent with fact-checking. You need to ensure that you conduct verification exercises before le share dikgang mo di-platformong. babega dikgang ba kgotse lekalana la DCEC gore ebe ba itemogetse botlhokwa jwa bone mme ba tlhalosa fa le bone ba tshongwa ke phatlalatso ya molaetsa o seng one mo go tumileng mo maranyaneng le go tlhoka kitso ya go tlhotlhomisa modi wa dikgang tsa tshenyetso setšhaba. I think it's very, very important for information should arrive the only way to fight against fake news is to give the right information to the credible media so that just give us the right information. Going forward, we need to do our level best for the fake news because fake news it's a scourge. Another very big issue do you find yourself where this thing has been consistently one, where is the market? Who is facilitating these people? Local contribution, how can we stop this? So these are some of the challenges that are home where they're on ba DCEC ba itlamile go dirisana mmogo le babega dikgang ka gore ba dumela fa ditlhotlhomiso tsa bobega dikgang di ka thusa go sanola tshenyetso setšhaba. Ke di bonyile kalake BTV News, Francistown. Re tswelela le tsone moithuti wa pele kwa sekolong sa Mashoro Primary Dr. Meshak Khakololo o gotile batsadi kwa motseng o go nna le seabe mo thutong ya bana ba bone. A bua morago ga mogwanto o neng o rulagantswe ke sekolo sa Mashoro Primary Dr. Khakololo yo ele mo thathelela dithuto kwa sekolong sa ithutelo booki sa IHS kwa Kanye o tlhalositse ga go tshwaragana ga batsadi le barutabana go ka tsisa maduo a nametsang le go betela baeteledipele ba ka mosoisago ente. Mogwanto o ne gape o tsenwe ke kgosi ya Bangwato kgosi Kgama wa Bone le mo palamente wa kgaolo eo re o na le pelo ke dikilwe. Sekolo sa Mashoro Primary se simolodisitswe ka ngwaga wa 1969 se simolodiswa ka palo ya baithuti e potana mme mo nakong eno se godile sena le baithuti ba le 864 le barutabana ba le 33 mo dingwageng tse tsotlhe ga e sa le sebulwa maduo a sekolo se a ntse a sa jese diwelang ka jalo Dr. Meshak Khakololo o gwethile batsadi go emela thuto ya bana ba bone ka dinao a re dumela fa tshwaragano ya batsadi le barutabana e ka tokagatsa seelo sa maduo a sekolo sa Mashoro a mo nakong eno a leng kwa tlase. Batsadi barutabana bana ha le kopana borarong jo ja lona jo thuto ya ngwana ya atlega ha gona mo go teng motho go kgaolong wa palelo kana motho go tropo na la advantage so se se diragalang go tswa mo go rona mo maikutong a rona mo re go bitsang re determination. Badiri mo sekolong se ba re ntswa ba leka ka go thegontsha maduo a nametsang ba lebagane le dikgwetlho di tshwana le thoko la didiriswa go dira tiro ya bone botoka. Re haraharilwe ke shifting e thomolwang pelo e leng gore go shiftiwa from pre-class to standard 6 mo go rang gore di oura tsa go rutiwang ke bana ka tsone ga di dintsi maduo a rona ga ana metse ka gore ke le motsadi ga ke na letsogo mo thutong ya ga ngwanake ke le morutabana
moa me o kotometse yanong. Kgosikgolo ya ga Mmangwate Kgosikgama wa bone le ene o rotloeditse dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi go nna le seabe mo thutong ya bana ka go ba thusa ka tse di tlhokegang le go ithaopa go ba tlhokomela go netefatsa gore ba nna le bokamoso jo bontle. Kana re kile go na le a ke tsora santse le teng adopt a school santse le teng because le one re tshwanetse re sala morago ka re government ga ba kopa gore adopt a school gore are bereka mmogo are thusa governmente go ruta bana ba rona. Ha o le motsadi ha ngwana a goro a tswa a sekweleng bona gore a o tsamaya apere sentle ya ka no go ka ona ha a tsamaya sa apara le ene ha a tsena kwa o le ba bangwe a ba bona ene ka boene maikutlo a gagwe a mo kgetholola mo go bana. Thuto e kailwe e le boswa jo ngwana a ka sekeng a botsele kope ka jalo batsadi barutabana le bana ba go thilo go tsa thuto ka thoafalo go bona gore bokamoso jwa bone le jwa lefatshe leno ga bo senyega. Aonel Watle, BTV News, Mashoro. Mapodisa a Central mono Gaborone a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone rre wa dilegolegwa wa dingwaga tse di 27 a thubeditsweng ke magolegwa le mabedi kwa kgolegelong. Mookamedi wa mapodisi a Central Superintendent Shopson Mbuso o tlhalosetsa mmegadikgang wa BTV News o nkutlile Thamaga ka tiragalo e. Tshepiso Letsididi wa dingwaga di le 37 le o buileng kwana wa dingwaga di le 27 ke bone babelelwa mo go thubetseng legolegwa leo la rre go kgolegelong ya Central go village mono Gaborone. Ditlhotlhomiso tsa BTV News di tsa senola fa legolegwa le thubeditsweng yo maina a gagwe a santseng e le Phitlhela o supile fa Letsididi leng kwala ba mo thubeditse bosigo ka dinako tse di fa gare ga bohera bongwe le 10 mme a kgona go bega kgang eo go ba direng ba lephata le dikgolegelo mo mosong. Go na le mongwe o dirisitsweng go go polising kwa ke borre so ba dirisitse re yo mongwe borre ba teng ba babedi yo mongwe dingwaga tse di 27 mo 31 mongwe o 27 mo le ba le motho yo go na le melapinyana ya na le yona ya ntseng a e dira kana ile gore wa iseva go mpelana go tronko melato e ka nna ya go robbery le theft of motor vehicle ke motho e le gore o na dikganyana ke tse ile gore o di convict kora wa o di athuletswe and then wo mo wa bedi le ene ke motho wa na le molato e le gore wa athuletswe se tsa sefa go tronko wa robbery. Mo nakong e mapodisi a kgonne go isa babelelwa Letsididi leng kwala ga mmogo le ene yo reng o thubeditswe go kelong go tlhatlhobiwa go tlhagolela tsela ditlhotlhomiso di tswelela di senola gore legolegwa leo le ne la bona dikgobalo gale le gale ka ntata ya go hekediwa ke banna ba le babedi. Ba isiwa high extension TV na ra hela re ba busitse gore go polisi dikgang tsa petelelo kana di dikgang tse le gore ha re ntse re dirana re na le ba re dirisana le bone ba ile gore gongwe ba thatho ba tsone dio tse di diragetseng tsa go di forensic labs mo ile gore ke tsone tse le gore re tla re emetse madu a teng ha madu a teng a se ya go tswa ke gore re tla tsa dikgang tse re di isa ga pele ga makgotlatshekelo. Mongwe wa babelelwa bao Tshepiso Letsididi Boshenjana o ne a bonwa molato le go atlhola dingwaga di le 15 mo kgolegelong ke mmakaseterata wa kgotlatshekelo ya Broadest re go faone morweng mo molatong wa thubetso a boa gape a atlhola dingwaga tse dingwe di le 25 mo kgolegelong ke mmakaseterata yo mogolwane wa kgotlatshekelo ya Motšhudi mme Queen Mwanga mo molatong wa thubetso go kgothosa le go utswa koloi. Ditlhotlhomiso tsa kgang e di santse di tsweletse. O nkutlile Thamaga, BTV News, Gaborone. Tshwanetse re leboga go bontse boikantsa rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Mothusa tona wa dipalamo le dikago Reke Wagile a tamelang a re ga ba jeswe di welang ke go salela morago ga go agiwa ga tsela e ntšha ya A3 go tswa Francistown go ya Nata. A lekola tswelelopele ya kago ya tsela eo e dirwang ka lenaneo la Development Manager Model ke company ya Okavango Africa Consortium. Re a tamelang a re se sengwe molang pelo ke gore go salela ko morago ga ka selekanyo sa 4%
15% go bakwa ke maphata mangwe a puso a tsayang lebaka go hodisa ditirelo tsa bone ha ditsela di hetang teng. Bethane Mando ka pego. Go agwa sešwa ga tsela ya A3 go tswa kwa Francistown go ela kwa Nata go simolotswe ngwagola ka kgwedi ya ngwana itsele, mme le fa go ntse jalo kago ya tsela e bonya ka mo nakong eno e le mo selekanyong sa 15% go na le 19% yo company e fileng tiro e ka bo e setse e mo dirile. Mothusatona o na kgothatsa beng ba company e dirang tsela go thoafalela go dira tsela e ka bofefo ka e tshwanetse go ediwa ka kgwedi ya Motsheganong ka ngwaga wa 2027. Re itemogetse gore ba mo 15% progress against 19%. Mabaka a mangwe a ba buang ke gore go nnile le dipula jaaka itse gore from December last year until February ano go nnile le dipula la tse leng gore ne di le maswe, so di buseditse tiro ko morago kana di ile tsa emisa ka nakwana gore tiro di tswelele e saletse morago ka kgwedi ga go re jesa diwela gore puso e atege go tisa ditlhabololo di tshwana ditsela. Mothusatona a tamelang a re go tlhokana le tshwaragano ya maphata a puso ka jana fa le mo loetong le o itemogetse fa mabaka a diang ditiro tsa ditlhabololo e le go tlhoka go lomagana ga maphata mangwe a puso. Re itemogetse gompieno ana gore go na le ditirelo tsa bo water utilities tsa bo rametakase le ba bo bokra ba ditirelo tsa mafaratlhatlha a bo inthanete yana. O kgona go bona gore le anong le bone ke gona anong go simololang go tshwara gore nya mme kana tsela ya go hetaga yaanong ke nako ya gore anong re simolole go lebelela dio tse gore if you are going to develop a road bo ba metsi ba metakase bo thela ba tsaya karolo ba tshwanetse gore ba itse go setse go simolola. Going forward we need to have a holistic framework review kana reform e leng gore it will address some of these key issues, and then tse dingwe la di key performance indicators or we need to have relevant people on the ground gore re ga o tshwanetse go tsaya tshwetso o e tseye ka nako. Ga o bona o palelwa ke go tsaya tshwetso suta o tsene yo e leng gore ene o taetsa go tsa botho go tshwetso tshwanetse re tsewe 2 weeks ya go tsewa 9 months 10 months later. The next thing the project di a sekiwa and ga o ka lebela the past 10 years government o dirisitse madi a mantsi go duela tsone these disputes ko di-courting as opposed go delivera ditsela, and we cannot afford to continue and go in that way. Re sa lefo re atamelang o na lekola tiro e tsweletseng ya katoloso ya sekolo se tsogolwane sa Chamabona Junior mo Mathangwane ga mmogo le sa Gold Mine Junior mo Francistown tse le tsone di saletseng kwa morago. Selo se jaanong lephata la ditsela le diekago le ikaelela go baya leitho ditiro tsa puso gore di dirwe sente ebile di wediwe ka nako le madi a dumalanweng. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Ba ne ba motse wa Gamodubu ba kopa puso go tswala lefuti la matlakala le le butsweng mo motseng wa bone le ntse tumalano ya gore le tswelele le bereka ise wele. Ba tlhalositse fa lefuti le e le sekgoreletsi mo go bone segoro janka le ba matshelo a bone mo diphatseng ebile gape le kgotlela le tikologo. Ba buile se kwa putigong ya kgotla e neng e buisiwang ke mo palamente wa kgaolo ya bone ya Molepola South re shima monageng kwa Gamodubu le Class. Lefuthi la matakala le sale le thongwa kwa Gamodubu ka tumalano go na mo tirisong le bakala dingwaga tse 20 bani ba motse jaanong ba kopa puso go le tswala pele ga nako e beilweng. Le fa go ntse jalo ba ka ile fa lefuthi le kgotela tikologo le loapi ga mmogo le go ba matshelo a bone le diruiwa mo kotsing ka ba hema pheo e kgothelesegileng. Ka jalo ba ka ile fa go tswala ga lefuthi le e le tharabololo ya senela ruri e mathata a tisitsweng ke lefuthi la matakala. For most of the time, I comply to the standard. I have a license. Ke selaga hela se se bolang batho se se bolang dipudi tsa batho se se irang dio tsothetse di se siama. We allowed government 20 years wa go re mohilela ha tse re berekisanye le ene sent. And for that 20 years in e le khobo le phutso le bohutsana. Re itshokile re kopa gore a go irwe dilo hela sente ka ha tsamaiso. Go mo Gamodubu go na le bana ba banyenyana ba ile gore sekiti sone se ha se sha se ba ama
go heta rona bagolo se go se sute se go bega go sele khansele e sampe e sekaseka gore tota tharabololo ya senela ruri ka landfill e ka sekete se e ka nna nna ke recommenda ka gore ga e tsamayalane le di-standard melao jang e ka be e tswalwa batho be ba thathubiwa go bona gore jang ba ne ba kopa go okeletsa ditirelo tsa bongaka ba tlhalosa fa go ka ba thusa go bona dithuso tsa potako ka nako ya makoa a bone a tsogologileng e ntse le ka lebaka la makoa a tisitsweng ke lefuthi la matakala ra sotlega boisigo batsadi mme mara maswana ra sotlega boisigo ga re tshene porogile a ka re hupela na se re hupela moga modimo ke mosi wa sekite le go bona ga re bone mme ga o hupetse bosigo o itlhobogela ga o itse gore wa ko kae go tlhelelehela ko re bonna mo ntlong ya gago o phunkga moo re na le bongaka ba le 7 mme a ka ba le 7 yana ba tlhokometse ditleliniki tse 29 tse ke ntseng ke bua ka tsone mo go rang gore ha go ntse yalo ba le 7 ditleliniki di le 29 go raya gore ga re ka ke ra kgona gore re tle hana beke le beke ke sone se re tlang gangwe hela mo kgweding mo palamente re monageng o kopile bane ba ga Modubo go nna pelotelele a ba tshepisa fa tla ikgolaganya le makalana othe a maleba go leka go tlisa tharabololo ya senela ruri tebang le dikgang tsa lefuthi la matakala. Lizzy Class, BTV News, ga Modubo. Motho a re tshware gone foo re go tshameka. Botsrawetso tsa nako ya bosupa tsa mo mosong tsa the break tsa metshameko di tla jalo ka nna sethe ke aga kwa mmedi kgang tsa rena re di rulagantsa ka tsela e ntseng jaana le role le tla bo le beta kolobe phirimaneng eno ya la botlhano kwa National Stadium jaaka setlhopha sa Joining Galaxy se tla bo se lwela go sireletsa boisimega ja kgaisano ya Orange FA Cup kgatlhanong le sa Security Systems motshameko wa makgaola kgang a sejana seo se kwa le bale legolo la setšhaba mono ga borone motshameko o tla simolola ka nako ya borataro kana metsotso e le 30 morago ga nako ya bosupa a re utlwa tshegofatso malepa le makgarebenkwane. Setlhopha sa Joining Galaxy se se reteletsweng ke go sireletsa bosimega jalo ke FNB Premiership se pateletsega go fenya jaanong sejana sa Orange FA Cup se le sone ba se sireletsang go ka nna le siamelo ya go tla go tshameka mo CAF Confederations Cup mo pakeng e tlang. We've prepared well for the final. We've had 8 days to prepare, and from where we are standing, we are ready to play Security Systems on Friday. We cannot anticipate the results of how the game will end, but we can anticipate that it's going to be a tough game. Night games are usually fast, but the most important thing for us is that we have to win this game by all costs. Joining Galaxy is a team that thrives in playing in international competitions. So we know that if we win this game, we are going to go into Africa and play the CAF Confederations Cup. We lost the league, of course, but we've put that behind us. We spoke to the squad, we spoke to the supporters, we spoke to everyone involved with Joining Galaxy that we want to deliver this trophy. Mokaptene wa setlhopha se o mata ke batho a re sotlhe di apere tshiamo le gore basimane ba gagwe ba mo seemong se siameng sa go ka sireletsa bosimego jwa Orange FA Cup e ba e gapileng gogola fa ba ne ba fapha Orapa United ka dino tse pedi go elengwe mo makgaola kganyeng a na tshamekela kwa Obed Itani Chulume Stadium kwa Francistown. Le sa garipa ba fetetse mo makgaola kganyeng a kgaisano e morago ga go kgapela Ntesa Matebele FC ka dino tse pedi go elengwe mo se ka makgaola kganyeng a kgaisano e. Re a final ya FA bana ba prepared mentally, physically, tota ba ready tota bana ba. Everyone is pushing hard, more especially that we are Tamgal Systems. It's going to be a tough game. It's going to be a tough game, more especially it's a final FA. So totarna
re batla go wina re o tshameka CAF. Mo metshamekong yotlhe e metlhano ya bofelo fa setlhopha sa Galaxy se kopane le sa Security Systems, banna ba Jwaneng ba ne ba fenya metshameko eo yotlhe mme se baya Galaxy mo maemong a mantle a go ka tsholetsa sejana se lekgetho la bobedi ka tatelano. Segofatso Malepa, PTV Sport. kganyeng tseo tsa the Orange FA Cup matlhotlhe a tla bo a lebile ko lebale legolo la setšhaba mo tsatsing la gompieno jaaka setlhopha sa Security Systems se tla bo se tsomana le go iphimola dikeledi morago ga go rengwa ke selepe sa magagane mo leking e kgolwane fa se thulana le basireletsi ba sejana seo Jwaneng Galaxy mo makgaolakganyeng a kgaisano eo ya kgetho la borataro ya Orange FA Cup. A rutlwe phoši ya Olopeng Molelo ka pego. Security Systems le Jwaneng Galaxy di supile maitemogelo le phadisanyo e mašetla mo kgaisanong e mme go solofetswe gore motshameko o wa makgaolakgang o bo o tlola ditlhase. The Alarm Boys ba ba fologetseng kwa leking e kwa tlase ya First Division ba gorogile mo makgaolakganyeng a Orange FA Cup ba sena go fenya setlhopha sa VTM ka nno go lefela mo seka makgaolakganyeng. Systems ba goroga mo makgaolakganyeng a kgaisano e lekgetho la bobedi ka jaana ba kile ba fetsa mo maemong a bobedi go ikgapela selefera ka ngwaga wa 2022. Mokatisi wa Security Systems David Botlasitse o na gatelela botlhokwa jwa go sireletsa kwa morago gore ba seka ba noswa. We need to believe more on ourselves, what we do best, what are our strong point, and try to correct the weak points. The only thing that re ipaakantse fela thata re na le beke tse pedi re ikatisa ebile re baakanya diphoso tse re di lemogileng mo motshamekong o fetileng. Re ka tswa re fologetse ko leking ya First Division fela re tshameka sentle. Mathata a re nang le one ke a go palelwa ke go nosa. I believe we could have taken it we taken them away. We have gone to the lower division, but the most important thing it was for us to talk to the boys, show them the bigger picture that even though we have been relegated, there is still life after the Premier League. Tlasitse o tsweletse ka gore batshameki ba gagwe botlhe ba teng go ka tsaya karolo mo motshamekong o go balelwa le ba bantseng ba seo ntateng ya dikgobalo. No, currently the squad is batshameki botlhe ba teng ebile ba malala a laotswe go ka tshameka motshameko wa la botlhano. Botlhe ba bantseng ba na le dikgobalo le bone ba simolotse go ikatisa. By the medical team and they started training on Monday. Mofenyi wa kgisano e o tla igapela 800,000 pula mme ba ba fetsa mo maemong a bobedi bone ba tla tsua ka 400,000 pula. Motshameko o tla simolla ka nako ya bosupa ka la botlhano maitseboa kwa lebaleng legolo la setšhaba. Phoshaolope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Mejaro fartso mo go tsa Orange FA Cup re tsena mo go tsa motshameko wa tennis. Morulaganyi wa kgaisano ya International Tennis Federation Confederation of African Tennis 14 and under circuit Botswana ya monongwaga Wellington Sibanda a re ba malala a laotswe go tshegetsa kgaisano eo e a reng e botlhokwa fela thata mo batshamekeng e ka ba fa sebaka sa go tsholetsa maemo a bone mo kgaolong ya Afrika. A rutlwe tshepo ke himile ka dintlha. E re jaaka dikgaisano tsa selebego se di tlogana le letseno ka go solofetsa mafatshe a le mmalwa, Sibanda o tlhalose fa ba bone dithuso tsa madi go tswa go lekgotleng la Confederations of African Tennis, CAT. We've prepared us like the CAT is sponsoring for their accommodation and also some corporate companies also helped us to. Re ipankantse fela thata jaaka lekgotla la CAT le thusitse ka ditswampelo di tshwana le maroko. Dikompone tse dingwe le tsone di tsentse letsogo. Ga gona sepe se se pharologanyo monongwaga ke go tswedisa fa re emeng teng jaaka batshameki bangwe ba rona ba ne ba dirile sentle. Two legs last year for girls and the boys also reached the semi-finals and stuff. So yeah, we keep the momentum coming. So Sibanda o tsweletse ka go rotloetsa dikompone ka go farologanya go tsenya letsogo mo kgolong ya motshameko wa tennis mono gae. But I was just appealing for the corporate to chip in and help our players. Ke rotloetse dikompone ka go farologana go tsenya letsogo gore re kgone go tshegetsa dikgaisano di le mmalwa mo dikgaolong tsa lefatshe leno gore batshameki ba nne le sebaka sa go itshupa bokgoni. Like all over the country, like Francistown, Mahone, and all, so that all the kids they get that exposure. Bangwe ba batshameki ba mono gae ba batla go ba phadisana ba akaretsa Malek Macheng yo o dirileng go tlala ka diatla mo kgaisano e ngwa go fetileng a fenya setsela sa Gauta ga mmogo le Camilla Setso ba supile fa ba ipangantse fela thata go ntsha maduo. Most importantly, I focused on my strokes, to move my opponent to like.
ke baakantse tshameko ya me segolobogolo mo di-strokes go lapisa yo ke lebaganeng le ene go nna le sebaka se se botoka sa go fenya motshameko ga mmogo ke baakantse kgang ya go nna podimatseba le go dumela gore ke tla fenya ke dumela kgaisano ya ngwaga o ne sa go nna motlhofo jaaka go tla batshameki ba tlhotlhwa mme ke ikemisetse go lwa ka gotlhe go fenya seetsela sa gauta gape. But all I can say is I'm ready to give my best, play the best I can play, and hopefully I can come up with the gold yet again. I think I'm prepared like as much as I could be because I was recently a bit... Ke ipaakantse fela thata le ntse ke ne ke sa tsoga mo malobeng mme ke siame go ka phadisana. I'm as ready as I think I could be, and I'm just gonna try my best. Kgaisano eo ya ITF Cat 14 under Circuit Botswana e tla simolang kgwedi ya Seetebosigo e le malatsi a 14 go fitlha e le 17 mono ga borone e solofetse go akaretsa mafatshe a fera bongwe go ralala kgaolo ya Aforika. Lefatshe la Botswana le tla bo le emetswe ke makawana a 12 le makgarejana a 10. Tshepo ke emile PTV Sport ga borone. Motsana wetso dikgang tsa rena di wela ka tsela e ntseng jalo nako e le yone e sa remang sentle mme gakologelwa ga di go hitile tse dingwe tse di tla latelang ka tsa nako e roba bobedi yone nga rena dikgang tse ka puo ya diatla ke Sentle Moeng o na direla Sentle Bontle nna le rona mo karolaneng ya The Daybreak.